Фензаман абый, біз сені білен қазір енді біраз ғана өткенлерге қойтып аламыз, яғни 12-ші номерға. Біздің Мираж журналының 12-ші номерында яңа елны қаршылаған күндерде біз инданың соңында сенің Жәллат деген язмағын. Тақыттағы Жәллат. Тақыттағы Жәллат, иә. Әлбәттә, Фензаман Баттал матбуғатта маған қазірде шушындай тарихи күзетулер белән һәм үзенчәлекле тарихи күзетулер белән катнашып килә иде, ләкин менә бу мәкаләң инде безнең тыңлаучыларыбызда, укучыларда аерым бер кызыксыну уятты дип уйлыйм мин. Һәм инде аның шаукы мәле менә бу 2015 елга чыккач тагын күренер. Бу темага мөрәҗәгать итәргә нәрсә мәҗбүр итте Фензаман абый? Менә нинди илдә яшәгәнебезне барыбыз да беләбез бит инде. Әле менә һаманда Иван Грозныйны бүйек ни булган диләр, патша булган диләр бит анда. Петр Беренчене дә шулай булган. Бу алдоулар илендә яшибез без бит. Шуңа күрә ачыклык кертәсе килә. Чөнки әйтик менә бит инде монда яздым инде мен Иван Грозныйның хәтта улында буып үтергәнен мәсәлән әйбит. Үзенең иң якын туганнарын да үзе кырган әйбит. Мәсәлән, монда кирдем икән ул, хәзер хәтерләмим. Әйтик менә ишитлек, подвалда шунда каядыр. Менә шу Иван Грозный йөри торган булган әйбиттәге үтереләсе кешеләргә карап йөри инде. Менә каршы килгәне рәхәтме? Сиңа хәзер менә мондай бит. Тән таба торган булган, ул ләззәт таба торган булган. Һәм бит инде менә монда да кирде. Хәтта үзенең дус булып уйнап йөргән малайларын бәләкәй чакта булган бу бер 11 яшьләрдә чакта булган бит. Тегендә биеккә алып менеп әйбит. Шуннан түртеп төшерә торган булган, шуннан кызык таба торган булган. Һәм монда да кирде бугай. Әйтик менә тик томалга, үзенең бит инде аның үскәчендә зур биләре бар, дуслары бар, атларда чаба торган булганнар бер кайбет. Ну, мәсәлән, кылычлар уйнатып базарга килеп керәләр, әйбит. Һәм халыкны рәттән ура башлыйлар, кем булуына карамастан. Бу тарихи фактлар инде бар. Тарихи фактлар, чөнки мен менә үзем бит инде сатирик язучы, мондай чәчмә әсәрләремдә, күп шигырьләремдә күп. Мен гомерем буе тарих белән кызыксынып яшәгән шәй бит. Мәсәлән, бик күптәге танылган тарихчылар, әйтик, язганнарны өйрәнгән кеше менә. Менә бит ул мен бит аны кисәмнән алып, ниндидер бер уйдырма, хыял кебек язмаган бит инде. Әгәр дә шушыннан миннән сорыйлар икән, кайда ул документтан синең яисә нигезең дигәндә. Мен аларның бит һәр кайсын үземдә дә төртеп күрсәтәләр, китабын ачып, нитеп. Аны татар язучылары язмаган, аны урысның үзенең бүйек тарихчылары, танылган тарихчылар язган әйберләр алар. Мен бары тик бит инде формалаштырам. Һәм инде шушы үзәктә минем барыбер нәрсә генә язсам да татар халкының язмышы. Татар халкына әгәр дә мин шул үз белгәнемне дә җиткермәсәм, гыйбрәт алдырмасам, мен теге ниндидер бер юморист, сатирик язучы булып кына калырым. Аллага шөкер, менә моны да җиттем, мен ныклап торып өйрәндем. Анысы мен гомумән менә ялган күп тарихта, ялган. Мәсәлән, менә май башында бәләкәй чакта мен сөйнә радио көнен нитәдерим, яратадырым, Попов ниткән бит инде, дип уйлап тапкандыр инде. Попов миңа сөйүкле кеше булып күренәдер, Ленинга караганда да, чөнки яшүсмер чагымнан ук Казан радиосыннан мәсәлән шигырьләремне, ниндидер бәләкәй генә ниләремне, юмористик хикәяләремне дә укыйлар, радионы яратадырым мин. Һәм Попов уйлап тапмаган бит, әлбәттә һаман да аны урыс халкы ил башында утыручылар да Попов уйлап тапкан радионы диләр. Радио бит ул бөтен дөньяны радиола иткән дигән сүз була бит инде. Һәм юк. Аннан алда, Guglielmo Marconi дигән итальян егете ниткән. 27 яшендә
9-cı номерлар Nobel премиясын алған ол шайбеттігі. Мына шонсы қызықтаған, мына Поповны да сөйлемейді, аның бір зияны жоқ мына. Әйтек, нәрсәтіп әйтем, өлемі де, мына Маркониға ең зор бүләк берілген уақытта, мұнжақ өлемінде танылған күнді, ғарлығынан діренді, Попов әйбет, декабрьнің ақырғы күнінде өліп кетті әйбеттігі. Шүнки, ол денгізшілік нейіне, министріне барған, әйбеттігі ердем сұрап енді минеттен 140 километр орада корабеллерінің хабарлашу мүмкіндігін тудырдым дейбет. Нейінде, мұна әзірәк не болса, бек жырақтағы neler de evettiği soğuş bula kalsa bekindi. Bu ilde bit her vakit soğuş koyurtulaydı her vakitte de. O men de Irak oralarını da nite turgan haberleşu şartı tudurur indi radyoda bekindi. Ha minister yazıp koyapmış mağana. За такую химеру вчера корабля, документында көрдім мен аның әйбеттігі. За такую химеру ни копейки не давать тебе. Гулельми Маркони Атлантика арқылы әйбет уже сөйлешу мүмкіндігі тудыра бұл уақытта енді. Жоқ, мұнан шетке кеткенім оңын мен әйбет, çünkü тарих деген әйбір ол дұрыс болырға тиіс. Ол тегі ашымы ол, тәмсізмі ол. Өзіңе, мәселен, татар екенсің енді, татар халқының да қойсан жалғызқанын, еш оқылыққа түшкенін дұрыс жаза білірге керек. Hem нешік басып алғанларында, кімдер басып алғанларында, бірсінде, бірнеде саясатқа берілмейші әйбет. Ел башында кім отыруға қарамастан, дұрысын жазсаңына ол тарих бола олайды. Мен халыққа дұрыс тарихны берерге ниет білен жаздым мен ол. Вақыттағы жаллат деген әйбірні. Но жаллат енді балаш екенін өзіңіз білесіз. Zaman abi biz bunun işlerine girmeyik. Niçin degende bizden tınlavuşlarımız, okuşlar biteli. Kızıksanıp gitip anı üzeri okuyacaklar. Temin ciberege yaramıyor bu vakitte. İşlerine girip sizge bir zor rahmet. Hem oğuşlar dilep kolarız. Yoma kızıklar yazmalar kitabı. Koşalarınızga da sizin mühim jurnal beki zor dayanış millet gaybet. Olarga da minnen rahmet bulsun. Evet, tanlağanınız için hem irtibar etkeniniz için.